Me, Lowen, I can tell you boldly. Oh, you good, but the favor and what I can believe that so Louis Nibi. I'm telling you, a big him said, Dr. Lucky, when he boni bagana and cover one and a big him that boni fita betting boni a bagana. What are your wife said? Oh, make us maybe a year trap movie now. You can't tell what you are or America. Now, girl be. Hey, miracle films. What's all the chewa? Money flat crack. No, ye, many crack the chewa. Some swat him some ya. Chewa better what you may. That. Yet I won't own ya, dear. Maybe I'm your but audition sound, friend, or free chewa flack. No, that I say. And I afraid chewa to me, a man was with you. Mon frère, mammy. Because all now maybe I can to beat my head. You can't action. I say, Raddy. What to do? Would you at it? Brother, favor. I walk, Doctor Sono. Nene Sono. Mama. Me say, me name go for a sign. Now, it will be a minister one because Doctor, oh, Henry, person can't correct me. Yana say amount for move. Nana. The imagine it, the imagine it, yamba. Nana nyami wo. What's up? What? Nana, nyami wo. Nyami wo. What's it? Where? What's the Miss Slow? I can't do hard for him. Him say, a big one him say, Dr. Lucky, when he boni bagana and cover one and down. A big one him that. Boni fita betting boni. A bagana tafo me ko broni no mu cigarette na me no me ko fam la da ya me se me pe broni na nante ne de ko viana betting boni ba Ghana say o be fa unua no challenge what's the child ha oh people that you know it's doctor like he cash was sam. Oh, Bompaya, what where, and me can Isaiah say, was said, now make me be a quarto, and one saw in Benanti, brother, who didn't have coupon anti. No, and Taman and Union, your young fat papa. Obey a quite be out to one hour. And you wish your own one the first person. Nanny Pebby Boone, Tia, oh, dear, hey. When the time is another swan. It will be on Soma on the Namuno, Yammy de prepare. And no more Namuno, Yammy de prepare, or person only bow also. And you make me come baby no say, me Japunechi boom. Ah, I don't Japunechi boom, I don't know them. There be Remo or boom lasso. Already Obama were found who did go boss so Subano Sasso. One also only bow also. And no more, you have to come back to your senses. Then I may have no man say, I saw young boy, I'm read your man, papa and son, and my son, my blood won't go ye. You have to come back to your senses. You rather miss me in the penny. My mom who crying. That is when I feel who is in no. And who be now? Oh, man, quite chitty. Doctor like him near example, man. Man, quite chitty. Na ba manim pa ana me ka asama kire o se obi a wo ben no a me boni dia obehu no me ka kire wa tie ni ye na nkoye enye se me se me nua no I know him. It wasn't so tafo me call baby or tie tafo ko ha omu fie no wa bo or share chile san wa ye the toilet ne ayi wo achi na achi no hye ho ye ko ho ye nyina me ko sra no sama mo young girl bi wo ho no me ko ama friend was chale akra no hye ho no mo store bi wo ho no akra no wo din timi mo ne din be say yeah feel all of a sudden what trust you who say and no be ntuto ye nti de ade ho twene na oyo botantim no ma me fa ho nto no so bi hwe brother
so am oni ana ho a nkofo bi wa akiri a umfa na nya hwe se wo sesa utimi man bi mu mo ni mra ho so ansa ntwa bebre watwa ache wo twetwe da dodo na wo twetwe da dodo wo twetwe da dodo abrabo no wo do hatem wo ye bibi emfa ade na wo ma ho kwan ni pa besew he wo start se wo ye besew wo mbeka ya kwawe ne lewe ho chere no kwa sia afiro afa bible we ngu ase no afiro asesa that is sanity se bibia mamu a won tibi sisa wo hwe bibia to wa enye bibi na beto wa won tibi sisa enti mi to na me hwe se won se Paul amante won se dikafo won se bam sa because Paul de na ni be fly ama na ni asti na ni enti ohun se no nkofo ni Nyankopon we nyame to so sisa to se Paul amante won se dikafo wo na nyame hwe wa yo sa wona nyame hwe wa yo sa ma ho kwan free yourself ama obonsam nchu no mu mfa wo shefi ase onye ode ope so ma ho kwan eye nyame sum na nyame sisa adwesesa enya bibia se wafa bible nko usuo nyame asem o bompaye wo te ho afiri bone ho simple ayi ni o I yade a edaw keke wo te ho firi efi ho eno ma emfata na nse unye eno ameko meko beach Pentecost for the cool beach so ko beach ho no ma me eda ba kon se na me ntimi enhwe kura wo na so wo so hwe me de me hwe pa wo so ntimi hwe wo hwe mrofo bayi na sino mo si awuro ho Pieto tian esane to enya ho na ma adwene wo me hwe bi so ma adwene ni ho o da wiem wa me hwe o yesa me hwe o eso adwene ntimi ento ho enna me cho se adwene no na wo sesa no tie yi o enye se no ma ko hunu wo twesa adwene no thank you me Paul adwene na wo sesa wo bone no hunu batu ma adwene nko bone so ya tuwe de wo dwene me dwene bi eso ba sesa me ma adwene ne nko chiri nko fa bone me dwene bone dwene papa na so me ma bone no ekofa papa no ekofa bone no na bone na ntime ni me so eno ne sesa no eno na ye ka che o so hu sa kwan na o si kwan timpo ni afi wo bra bon na ye from na ye from Samuel. God bless you so much. Afi wo say what's the afata bi say watch answer no why na makwa sorry eno akwa mi na ho share show so kwa na fe me ferry because Pentecost no me ka executive empanyimfo executive me ka ho na mi na ho tattoo nyina agu me na ho chese me ferry enso so maya wie mi hu yanka enso ba brother hwe wo sesa wadwene a na ma ho kwan a brother enmunyama empanyimfo mo se nana wo na ba giska empanyimfo na mo da no mo se na wo na ba giska buses mako tu and they call South End. Someone, God bless you so much. Mako tu. They call and make sure ya shame sano metimi aye na metimi aye so na nai enhire bi ben ma ho kwan eyenumunyam hye so e ma wo ankasa eyenumunyam hye ma wo na de onamu no enye wadwen say that is the end that is the preparation edru ba bia nyame o ma kwan na o ma ade bia ponchu no hwe bebe ogidi egina o ponchu hard na me mastadia de bia mahunu say
the moment ya meto tragedy bi meto problem na mane biam no me man ho kwa se enhyira bi number bi ba na sa na me say me hu problem pe enhyira bi number bi ba atwase no ada so me fasting yie wo se be bon pa yie because enhyira ene ahwiase ne nam udi ka ahwiase first so woni ama ho so a ebe ye condemn di do na mu no brother me ka che wo se nyame wo enhyira bi de brew na so mo ni ama ho so a ebe ye no me ni ka no kra kire wo enhyira kese ne nam kwa so brew no no hwere ya na ebe ye no me ama kes na da so enuti me hwe baabi na wo hwe Joseph na ni nhire eba hwe wo de hwe Joseph wo hwe ni nhire eba enwo se wa ko dru Potiphar fie tieni yo ni nua no aton ya ton no se ki kunu kura mo nkunu ya ko dru baabi afa die nhire se eba no Potiphar yire se no person ne meda na me dia slave akwa mi wura yire beda na bi me nyesa me nya posa so tia me ni padua na me nyesa tia me wura de na me nyesa tia so Potiphar so because na ko se kume Potiphar kume na ma se nya konya ehye mi wura ansa na fe ne yire na me ne nkoda nhira no se e ba de tie boda me ka no kra akire de ebembe a wonti ena obi ema ho kwan se ene ne meda no wase wo nhira no wasa wo twetweda bi mu misrawo wa bre owiase wa bre ma ho kwan sisefi no ma bre ho o se me ka kire me come some send him metie sa na metie me come some pempen o chemi na so be kume me papa na kan sa asam sa o hyemi nkunan o se na na so hu no kura na de o hu no kura hu no ebia obi won che a de o ni de o hu no nko we so won che a ni de o hu kuna wo fifini wo so de o hu no nko de o hu no ka no pepepe e ma obi nya o se o na me de metie me hu si wo na hu ne sa nti a me ka cho se me de me hu wo actors woni nyina ho a man per se me Lowen I can tell you boldly you good you very good but the favor and what Akabeneza so no Lowen ni bi I'm telling you favor what Lowen you tough say Lowen yard obesity and kasa but favor na favor so ni so a koja otu o se opoku bense go jina wa fa na beginning o start to sheki oji me ka so oni favor but o start here no anya crowd kuma na ojina ni mu no ba wo favor o do hon my ye no kura no a motivate your spirit that is the favor of God enu so a wo be bre bo na wo enum na woto America na woto me say when the favor is not there bregu favor from God dan say wo do wa unim de ba ya na o say mama example say acting no na me dey me example wo de minim de wo hu na minim de wo hu ba hwe favor enmonya wo de ko otu so kwaje was program so wanya Saturday o yen Friday now Bible chiri ha ba program Friday ye ko adwuma no wan na wo be pele gina ho no esusu ho boma pam brother me ka kire wo say mesira wo wa bre wo wiase wo pesuefo bie ni babia se Jesus Christ ye bo ni din kire wo no ma hon kwan wiase ni hwe de maye anu na me ba ko ye wo epona no
ana ye di nkomo na oye pensioner maame ba ko pensioner papa ba ko pensioner mo nyina elder na dicknesses ana na penfo na mo nyama ba poa no ambeje o se nana unim se wo ya adwuma o NHS hospital ho no ma sika ukọ pension ya ye de ma onye sika kuma because e abide you nationwide. God bless you e abide ya na ubeje you say my back wa ye adwuma so many years na wo ye be 10 years ko sika de ma onye asim kuma o so on do wa ye so many years almost be say so wa ye almost be 40 years and waka say next year the following year no ukọ pension no akohome no discount kakra brother you see the following month now waka say obey you know okọ brother so wo hunu nyame a o eduru ba bia wo so obey enjoy na oh tama wo waka say aha de me home no ho no beka say hu yanka. This is the time emu wa bi nyum se akwa na wo ka asamache ono no kura wo ye hwan da bi ono mehwe ono na hwe so na be me so obehu se ade nyame asesa no ma bi se wo be me na you testify se nyame asesa no ma bi na nya I'm telling you na nya na nkoye se bia na me na woni nsu na no se de koyi a me me se na nkoye so na nyame asesa wade no wasesa de no aye fa aye akono na me am I feel it in my spirit. I don't need somebody to tell me. I feel it in my spirit. Me timi daye me didi ye me num ye me bia pese me ye bia ho de wo fitness me ji boda anu na me hwehwe bia mo eniji anu enihwe mo chinchire basa ukwa wo bre dodo wo bre utamson